Haka jinglot kabalai po nyolak arhajar arpo pratingka ia kabala penmang lengbaka state scheme jong ka sorkar jela phase 1 nakaliang UMLA ka umsning constituency wa Jason S Maulong menta kasngi ka khatwai taring nai wing ula lejban pli ya ka ying school ba Thymmai jong ka school Iewmawlong Govt.L.P school kabadan haka shnong Iewmawlong. Haka te kasngi lawan ban pli paj ba daw ba Jason S Maulong MLA ka umsning constituency haka jingedan rengkat lang daw ba Vincent Nyang lang DMC District Unit SSA SMAM Ribhoy District uba Renal Khar Kamni Secretary Nongpo Town Committee uba B Khamdai Chairman ka School Managing Committee uba Vicky Singli rang ba shnong ka shnong Iewmawlong kit khot jong ka School Managing Committee ki seng samla shnong ki longkmi longpa ki khna Skul bat ki nong hikai bat hakate ka sngi lapun ipu iping ya kate ka sngi da ka jingshat bat jingrwai na ki khna Skul ki seng samla bat ki wei ki balai shim bentalang kumban shukdo ba ya kate ka school Iewmawlong Govt.L.P school la seng haus nem khat khandai spa prapo khandai bat haka school barim ki don tang kumbalai kamra AA bat ka ying school ka long ka bajor rathai bat lingba ka ni ka scheme kila yo bantai ya katai ke school ka badan hadu nyo kamra kata nadu class A hadu class 5 bat ki khna school menta ki don kumbalai po san ngot bat ki don tang arngot ki nong hikai ki ba hikai ha katai ke shlam ajing hikai pagkerpat yang ne ba parokhat ki nong hikai tentang apa hikai hikini khna beningkong ni de benang ban hikai ya kata mo kum siapa kana mo pi kum po Japan ki wi hikai ni kong ke buram e or ke buram hikai ki de jing e kata ko dok shimiki kum ko jumla ba di long pe di long pa ma ba pa skuli ki ko jumla de ndai ba shu ong ma tang la like class 10 class 12 kun persang na ko ba pi kaso to kam de ka so amar na kwa ba na bring ju kini mo bikin warna kata kanam ke buram ki yang besar buat haba kini ki hak ki beri ki badan hangnya ngapa mo hak ki beri la shine pila he asan pila balik ki college ki baper ki university ki baper ngakwa aku mo iba dan sen kumang kran nga ki wi program ngakwa ba pin wan piang hak ki school ba pipule na do nang ren na ita ki college wi pipule ba pin wan contribute la kat ba pila na ka borjong ladi ni dongkam kata ka banitri lang markat ba nang ya ki por ka enrollment hak ni ka school karang buwan kan selong ka bakhapnya kanina mo kanina school hindi kanina tinggi dongkam kita ki additional classroom hadin hubud nila dongkam ki building di bahaya tinakwa ko baro kay kini ki have one kat pila ni ibon jumla de kumo iba bensen one kamu siarapan pun one bansu siarapan shed dan nak deng jong pila ban ai kumisa guest lecturer nak kapos kapor one ai kata mo de ibu pila yo kata ka jenang jiksat ay lang siya tiway kan. Mangidaw kampung kita begini lang. Ni nakasorkar, ni persyang babahar ko batam. Naka-department, ni persyang babahar ko batam. What are the thing kata? Kan ni kasorkar pangidon. Kan ang ngay pi. Lada ni iba kata ka jinga ki nakapor siya kapor. Magidon ni ka jinga ki. Kano mo? Ni persyang babahar ko batam. Na jinga ki ka don ba? Pada dakar mau ba ka bangila ya rai hatan ni kasorkar kalong ba. Ya barokhat ki government school. Kinsa don kata ka sanction, kinsa don kata ka jing pinbah. Ngatrai kidon kita tender belakang ngatrai ni bakal asyur. Jan bar hak school coba sorga, coba government kandon kata sanction amau kipen bahalot. Ngatrai kata ke intention sa benikong coba sorga kalomba. Ya kini kikun samla bagi education ibu akhwat. Maju arute. Benar pun tahu nong ikhwat ujung pi. Ngatrai ke bila tren bak mensen nene sa sukam hing nama makai kami jengai bangan. Ngatrai ko bakla ngatrai na pingan na ay lang kata jingrap namo ketika mon kadiang na ping ngatrai nang ijingay sa kanu-kanu kalau kampan ko no nget ba ka jinget lang ketika jing job